खुरुमजरी इमेज पाउना मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकपु अहानबदा खेत्रिमे मुनिंद्रोना तरामना ओकजरी ngasiगी मरुइबा पाउ स्प्रेयर पंप ब्लीचिंग पाउडर फेस मास्क अमसुंग सेल यंतोकपगी थोरम पांगथोखरे म्यांमार मचा कुनमाथोय ngasi म्यांमारदा चढ़नखरे लोइनना राफेल जेट मंगा ngasi हरियाणा की अंबालादा लेबा एयरबेस थुंगलखरे हौजिक ngasiगी मपुंगोइबा पाउ अमुक लोबिरसै मणिपुरदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग लेप्तन हेनगलकपा असिदा चेक्सिन थौरांग ओइना लेकाई लेकाईदा महिक सीनबा हिदाक कापथोकनबगिदमक जिला परिषद मेंबर 5 वाइखोंग जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूएंसी चोंगथाम इंद्रजितना मागी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगदा लेबा ग्राम पंचायत अहुमगी वार्ड मेंबर कुंथ्रा तरुकता हिदाक कापनबा स्प्रेयर पंप ब्लीचिंग पाउडर फेस मास्क मसुंग सेल ओइना लुपा लिसिंग अममम यंतोखरे वाइखोंग जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगदा लेबा लांगमैदोंग वाइखोंग अमसुंग पागनताबी ग्राम पंचायत की वार्ड कुंथ्रा तरुकता स्प्रेयर पंप ब्लीचिंग पाउडर अमदी पैसा यंतोकपगी पांथोइबी संगलेन थोंजाव कोविड-19 संदोरक्तन बच्चन कानून सिंगागना पांगथोकिबा थरम अदुदा मनिटको मसुंग मनिट्रोन के चेयरमैन ओइरिबा हियांगलम केंद्र की एमएलए डॉक्टर राधेश्याम युमनामना चीफ गेस्ट कक्सिंग जिला परिषद मेंबर वाइखोंग जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूएंसी चोंगथाम इंद्रजितना प्रेसिडेंट वाइखोंग ग्राम पंचायत की प्रधान डब्ल्यू ब्रोजेन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लांगमैदोंग की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वांगजम लोइदांग देवीना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइकी ngasiगी थोरमदुदा चीफ गेस्ट ओइखिबा मसामक्सु हॉस्पिटल कयादा मेडिकल ऑफिसर ओइरमबदगी एमएलए ओइरखिबा डॉक्टर राधेश्याम युमनामना कोविड-19 की मरमदा मयामदा निंगथिना खंगनखी कोविड-19 ना हौजिक मालेम पुंबदा लांदारक्तुना वर्ल्ड वार 2 दा सिहनखिबा अमदी सोहनखिबा मसिंगदगी लाइना असिना सिहनखिबा अमसुंग सोहलप मसिंगना हेलकले लाइना असी नारक्तनबा युमदगी मपान थोक्तबा मयाम पुंदबा तंगाई फदना थोकपा तारबसु मास्क चुमनु उपा सोशल डिस्टेंसिंग ngakpa खुदसा फजना हमदोकपा हाइबना चिंगबा चना कानून मयाम असी ngakna चतसी कोविड-19 लाइसेट असी थेंगनबदा अखोई पुंबा इसा इसाना ngamba थौदांग लोमिनरसी हाइकी ngasi yenthokliba स्पेयर पंप अमदी पैसा अदु जिला परिषद मेंबर CH इंद्रजितना लनाई पुथोकचबनी अदुगा ब्लीचिंग पाउडर अदुना PHED ना पिरकपनी हाइरी मालेम की ओइना कीनिंगाई ओइरबा लाइना कोविड-19 दगी ngakthoknabagi पांडमदा ngasi आरपटी मयाई लेकाई सोशल क्लब बामो लेकाई मैरा पाइबी अमदी थोंगखोंग लेकाई मैरा पाइबी सिंगापुरना सोशल क्लब की अकोइबा भमसिंगदा लमटू सेंगदोखरे लोइनना सोडियम हाइपोक्लोराइड कापथोखरे ngasi सैनिटाइज तौबादुदा मतेंग पांगबिरकपा मियोय पुनमकपु क्लब मेंबरसिंग अमदी मैरा पाइबीगी माइकेदगी तौमल खंगबा अमदी थागतपा फोंगदोक चरी हाइना आरापति मयाई लेकाई सोशल क्लब की प्रेसिडेंट थादोरपा चेरोल अमना हाइरी कोविड-19 पैंडेमिक मरी लेना ngasi जुलाई 19 नुंथिल पुंग अनि फावबदा लेखिबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की क्वारंटाइन सेंटर समरी रिपोर्ट के मतुंग इना डिस्ट्रिक्ट असिदा हांगलिबा क्वारंटाइन सेंटर सिंगदा अपुनबा इनमेट लिसिंग चामरी हुंफुनिथोय क्वारंटाइन तौरखी मसिगी मनुंगदा इनमेट लिसिंग नि चहुम मरफु तरुक क्वारंटाइन मतम लोइदुना डिस्चार्ज तौखरे हौजिक मियोय 53 क्वारंटाइन तौदुन लेरी डिस्ट्रिक्ट असिदा अपुनबा मियोय लिसिंग अहुम सुबना मरफु द्राम की सैंपल कोविड-19 टेस्ट तौनबा लैबोरेटरी थाखरे मियोय लिसिंग नि चमापन कुनमाथोय की टेस्ट रिजल्ट लाखले मियोय चाम कुंथ्रा निपांगी रिजल्ट टी पेंडिंग द लेरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ता कोविड-19 कंफर्म केस चाम 13 सोखरे मियोय मरफुद्रा निपान लाइंग बदगी फरक्रे मियोय कुनमाथोय ना एक्टिव केस ता लेरी एक्टिव केसिंग असिगी मनुंगदा मियोय 15 दी कोविड केयर सेंटर कक्सिंग द थमली कंटेनमेंट जोन मसिंगना अमनी
COVID-19 positive oiba mioi ama kidney fail oibadagi ngasi RIMS hospital da nongalamdai pung ani taw matamda lekhidre ngasi lekhidraba mioi adu Thawbal district ki khongjom sapam laibung lekai dagini mak haukiba me tha loiramdai tang kunithoi da hospital asida kidney failure yauna anaba kamarum leibadagi layengduna lerakpani mahak handakta July 13 ta COVID-19 positive oirakpani mahaki phamsenaba machanupasu positive oiduna layengli ngasi lekhidraba mioi adugi maming sapam basanta chahi 53 apokpa sapam David Chandra Kawi hairi asi bhaksang RIMS mok ta thamkre hairi mana lekhidabagi matangda RIMS ki medical superintendent Arun Kumar haikibada lekhidraba basanta gi haksang body bag yomlo matungda Imphal West DC Imphal West ki SP Thawbal gi DC amadi Thawbal gi SP da pau pikre hairi District Hospital Thawbal da COVID test tauba mioi kya test taunanaba kits leitre ngasi tororoi hairakpadagi miam pena khidre Manipuri oina Thawbal district asi travel history leitaba mioi kaya narakle haiduna district asida athingba kaya leiringai doctor na layeng biu yaraktabadagi mioi ani phawba leikhidaba yaro matam asida COVID-19 ki contact history leitaba leiraba mioi kaya test tauba lakpada kits leite haina test tauda haibasi district asigi yamna laibak thibani district asigi miyambu hantana yengba miyengni haina pendaba apum kaya phongdoknarakki ngasi district hospital Thawbal da mioi chamri kuntramari aduga Thawbal khekmanda mioi chamri test taunanaba list tholakpada sopnagi kit 380 leire district hospital gi ngasi torore hairakpadagi miyamna irang hurakhibani pung ahum makhairom tarakpada mioi chama test tawragani awar pasing hayeng tawragani haina district hospital Thawbal gi medical superintendent na phongdolappadagi miyang gi irang nemthaki COVID-19 maram moiduna India da panduna leiramba Myanmar macha kunmathoi lockdown amadi curfew marakta maramdam Myanmar da ngasi chatkre makoi kunmathoi adu More hospital gi medical team na screening taruba tungda More gi integrated check post da che chang sing loichilaba tungda maramdam Myanmar da changang khibani ngasi gi makoi kunmathoi changan khibagi program atuda senior immigration officer Krishna Anand ICP gi manager Robin Gangte autonomous district council Chandel gi member Sineiva Haukev 43 Assam Rifles ki major Bikram Tomar Singsu saruk yakhi amromda More town da su lockdown amadi curfew ngasidagi kankhatpa haukhre Haujik oiriba Manipuri COVID-19 laichat asi yenglaga lengakna Manipur pumba lockdown amadi curfew thamkrabagi matung inna More town dasu lockdown amadi curfew chathaduna lakhibagi saruk amak oina lockdown amadi curfew thugaibani haiba mioi 15 amadi gari macha sing More police ki team singna phagatuna More town asida lockdown amadi curfew hen na ngasidagi kankhatpa haukhre Haujik Malayamda akiba phangna landarakliba miyamna COVID-19 haina khangnariba laina lechat asibu miyam punna thingminabagi saruk ama oina ngasi hairok part 2 Devi Mandop lekagi Divine Nongpok Ningthau Youth Club NYC gi president amadi secretary gilising makhada club asigi members singna club asina kwaliba pham singda sanitize tokthokpo oina sodium hypochlorite kapthokre club asina makha tana State government piriba guidelines singda mapung phana sagat pagalorina mating pangani hairi Mami Mahai Pictures Private Limited ki news channel ama oiriba 7 Salai News amadi multi entertainment app ngasi haunabi matung ina launch tawkre Uripok Khostam lekai da leiba Mami Mahai Pictures Private Limited ki office ta pangthok kiba achamba thorum aduda State Bank of India Imphal branch ki chief manager Mayalamam Nimai film forum ki president H Mangoljau amadi senior filmmaker L Surjakantana athobe lengbir pasing oina sarugya ki ngasi nongna launch tawkraba 7 Salai News numit khudingi oina numidang wairam pung 5 da miyam da e pau phangalagani aduga 7 Salai app asigi khuthang da tongan ba lamdam asigi film Sumang Kumai web series amadi atai entertainment program kaya amasu miyam na yengba phangalagani ngarang numidang athengba pung 12 rom tabda Havildar N Chaubuna luchingba commando unit kaksingi QRT commando team amna hidak managi polam dilbag
TS Royal Chewing Tobacco Packet lising chani ga loinana hidak managi polam sing asi purokpa gari ani amadi mioi taruk phagatpa ngamkre hariba Dilwak packet amamamda piece kuntra yawi commando team asina ngarang numidang duty tawduna leiringeda mayang Imphal lomdagi Sengmaijin Bazar romda Fortuner gari angauba machu number MN02B 4739 amadi Redigo vehicle angang machu number MN01G 5455 asi thousand lakpadagi check tawbada phagatpa ngamkibani hidak managi polam ga loina phagatpa ngamkraba singdi Mutum Amarjit Singha chaini pumathoi apokpa laikhidraba M Mani Kaisampat Mutum Leirak Sorokhaibam Jayanta chaini pumari apokpa Sorokhaibam Navakumar Nagampal Phoksubam Laikai Aribam Amit Sharma chai kunmapan apokpa Aribam Saitajit Sharma Kuyathong Polem Laikai Brahmachari Mayum Deep Sharma chai kunmapan apokpa Brahmachari Mayum Mega Sharma Thamaiban Polem Laikai Longjam Johnson chai kunipan apokpa Longjam Inaw Thamaiban Polem Laikai amadi L George chai kuntranipan apokpa Paukan Khopum Dagini Faru Polam amadi Muising Food Safety Office Thawbal Kusinakre Faraba Mui Taru Adu Yanglam Police Station Officer in charge na the Manipur Epidemic Disease Regulation 2020 ki makhada fine tian kre haina SP Kaksing District Police ki cherol amana phongdorokli ngarang hangang kendra gi manung chana leiba luwang sangmam da crore ahum lom gi polam ogeda ba hidak manai polam sing lekai gi maina paibi singna phaki babu Youth Congress Committee gi make dagi thagatpa phongdorok pagaloina Mahananda Nunglepam President Youth Congress Committee na thadorokpa cherol amana makha tarduna sarkana phagat khiba polam singi mapuni haiduna nan manipuri ama puthok labasu matau karamna IRB personnel singna ngaklaga purukli bano haina hanglak pagaloina achau asangi khut jorom loi haidaba ngamde atuba matamda sarkar gi makedagi kopna nainabiraga asengba puthok pirau hairak pagaloina COVID-19 gi waraba matam asida sigumlaba thabak asibu Sarkarna ayaba piba sibu Youth Congress Committee gi makedagi yaningdi haina phongdorakli COVID-19 pandemic amasung lockdown marak asida Kamjong district ki manung hanjinba kulsingda ana lai dakar oibi khudong chadaba kaya mayok nari district asigi manung chana leiba Nampisa village da urinary retention ga loinana bladder da pomthokpa hal ama Assam Rifles ki Kamjong gi Nampisa post leiba medical team amna khudaki oiba treatment piru matungda CAC Kamjong da makha taba layeng chatanaba refer tawkre hairi sahi marfunipan surba ngachonmi sarungdang kauba mioi benign prostate hypertrophy na sahi amaromsi nadun leirakpani hairi haukiba thasi kuntareta mahaki anaba adu kanna haurakpadagi Nampisa village authority na Nampisa Assam Rifles post da khudaki oiba mating pibina hajarakpadagi AR gi company commander na medical officer ga loina ana bagi gumda chatuna COVID-19 protocol ngak na khudaki oiba treatment pi kibani hairi Rafael Jet banga han batangka ki oina Indian Air Force IAF ki Haryana gi Ambala da leiba air base da ngasi tunglakre Jet banga adu ahumna single seater ni aduga anina twin seater aircraft ni Jet sing adu Indian Air Force da hapchilagani Rafael fighter jet sing adu France na sabani ing lising ni tara tarukta leipak anina yanakibagi matuk ina India na aircraft kuntra taruk France tagi lege dauri plane sing adu mamal lupa koti lising yang mapan hairi aircraft sing adu United Arab Emirates ta amuktang leplam banatana kilometer lising taret sangna France tagi India da pairakibani fighter jet sing adu highly effective weapon pubangami fighter jet kontra taruk India da purakpagi thabak adu English ni kunmat thoida loisingani hairi Bangladesh ki Dhaka da leiba police station amagi manungda bomb pokhai bagi thodokta policeman mari yauna mioi manga asopa nangkre tawdo adu ngasi ayuk Pallavi police station da thokkibani bomb adu weighing machine amagi manungda thamlambani tawdok adu terrorist singi kut oiramgadra haina hangba wahangi paukum oina Dhaka Metropolitan Police की Additional Commissioner Crime Krishna Pada Roy na
हाइकिबदा मतिक चाबा खुदम चांगदम फंग्रिबा फावबदी थौदोक अदु टेररिस्ट न चथकिबनी हाइबा ngनमल्ली हौजिक फावबदी मदु टेररिस्ट सिंगना तौबनी हाइबगी खुदम चांगदम फंग्री हाइकी थौदोक अदु क्रिमिनल गैंग्स खरगी खुद ओइरंबा याई हाइबगी चिंगनबसु लई हाइबा वफमसु एडिशनल कमिश्नर कृष्णपदा रोयन फोंदोकी अगस्त अमद पांगथोकदबा ईदुल अजहा कुमई येंगदुना लेपाक अदुगी पुलिस स्टेशन खुदिंग मक्ता मिटना सिंगना लेनबा पुलिस हेडक्वार्टर दगी पौताक पीखरे हैरी एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन सिंग गवर्नमेंट ऑफिस सिंग एम्बेसी रिलीजियस प्लेसेस खुदिंग मक्ता खंगनक्रे हैरी साउथ दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी दा ऑटो रिक्शा ड्राइवर अमदगी लुपा मरफुमंगा नोमै चिंदोन मुनख्रे सिनेमा दा थोकदबा थौदोक मानबा थौदोक अदु मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ओइना थबक तौबा दमन अरोरा कौबा नहा अमना कंट्रीमेट गन अमा पुथोकलक्तुना ऑटो रिक्शा ड्राइवर अमदगी लुपा मरफुमंगा अदु लाखिबने हाइरी नहा अदुना नोमै अदुना पुलिसमैन कांगलुप अमदा एम तौखी अदुगा मसामक्सु कापथचरगनी हाइनसु थ्रेटन तौखी हाइना पुलिस ना हाइरी अरोराना ऑटो रिक्शा ड्राइवर अदुदा एंड्रयू गन्स बस स्टॉप तगी बुक तौर मतुंगदा सेल अदु मुल्लगा अमुक अना बस स्टेशन दा थिनब हाइकी ड्राइवर अदुना पुलिस ता खंगलपदगी पुलिस उरकपदा अरोराना नोमै अदु पुलिस ता ओनचिलगा किहलकी अदुम न लेरिंगैदा पुलिस पर्सनल अमना अरोराबु मतुंग लोमदगी फाकी मांगना नोमै अदु जामिया नगर दा लेबा ताहिर कौबा मेय अमदगी लौबनी हाइदोरकी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना पिजरी स्प्रेयर पंप ब्लीचिंग पाउडर फेस मास्क अमसुंग सेल यंतोकपगी थोरम पांगथोकरे म्यांमार मचा कुनमाथोय ngasi म्यांमार दा चढ़नख्रे लोइनना राफेल जेट मंगा ngasi हरियाणा की अंबाला दा लेबा एयरबेस दा थुंगलख्रे ngasi की दमक्तदी इमेज पाउदम पिजब मतंग असे लोसिनजरे म्यांबो अमुकना खुरुमजरी।